واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. وبوان آن ديما نوح عليه السلام احوالا وهدي که ای گوشت و تی راجا کوما که اگا شمی سرا منی اوشتگ و نصیحت کنگو اللہ آیاتا گران کپتا گوڑا من اللہ سرا توکل کتگ نی شما دراہ و تی کاران یکجہ بکنت و تی شریدارا ہم پدا ہچ پیمی شبہی پا شما کارانی تہا پشت مکپیت پدا دیما گومن بدیت و منا وحد مدیت بزا ہما کہ شما اللہ پاک کے شریدار جوڑ کتگاں گوڑچا آیا ہوں کمک بزیرے اگر شما گمانا حیالا آ شما کمکا کتکانت غمہ بزا منی خلافا شما مکر و ہنر پاک ظاہر و پدر بی آئی تہا ہچ پہ میں نقص و کمی مبی